Hello guys, tunin hau kip le kip gen pen te sim ni sayo ti ni pan tau ti hau kip gile kip gen ama ni hi a pen masangin apan adal hadin hlun jang khuwa ani dal hani nei apan chuin a pen zo win min bowling in pu thalun hi a ko tawin a hin pu thanglun na hong ta lo pha din a pu ten amina ball pi tawin chong hau ho kip chong hau ho kip chu chong kip gen ani sa tawin hi ichun amani hi ong ping ko mana hi jin koiman amani hi a u zo a nau zo he khan lovin anim tawin amani hi phat chom khat zo hu a hin het thei phat hlorin a u zo ding ahum ki chul han ta nei ni khat ni lawa akun hlonin ni khat ni lawa akun hlonin a kyau hlan ta nei kip gen pan a u pa zo ki het thei na ding in i hlun phat le kem chunga to hi tin inu in imin hlon a in pha masat pen chu a u pa hi te tin ki tip na a nei hlonin a hi chuin ong hlon pha hlonin a sei ma bang hlonin kem chunga chun ani to hlan ta nei anun hau kip gen anung kini hlonin tin a in ko tai chu pha nen hau kip pan hi tin hi tin ke a u zo ka hi tai tin ke pa ta in an kunga zon ta nei ichun kip gen pa chu la sin apa umna hlun jang khuwa a chi tai a hin panga chonglui le hang sing in pi ananga sa hlon tapun a hi le anu le apa chunga zong a hlasitan pachin sabu zanga a cheng tai chuin hau kip anu thi pha din aman zong asu pipa kip gen pa chu mi aga ko sa ta ni tin thu tho tai inu hlon a thi tai hongin lang inu u vuyo hi ti ati le kip gen pan nu nei pa nei anu a ke vui han cha nei nun a chapa ne ki vui sa han tin thu a tho tan tu ni chanin hau kip le kip gen setting a ke pitu hlan tapoi lai chu te sim jo thamat ga nung ga avial ga explain lewan hau kip le kip gen hi hong pen amani hi thakhat na hong peng hi hanjin koi chu alin pen ya koi chu neu pen ma ke khanan tapoi ji hin ni khan hi ni khan hi kem chunga hai na to hanin kitip na sim hanin kelai to han ding la kem chunga zo na to hanin kitip na sim han ta nei ichun anu hongin ani ni hanin kip gen hau kip le kip gen hong kum hanin bung kine do hanin tin ani ne nin an sai han ta nei le hau kip pa chu an min pha masat pe nei ta jin chun hau kip chu ata pen ani he khatan kip gen te chu ji chun ani la siwin apa ko ma hlun jang langa apa thang hlun ko ma chun achi do tai chom ha zo langin anu chu hong thi ta nei le anu hong thin hau kip pa chun kip gen pa ko ma chin inu vui ding in hongin tin a sai ta nei le kip gen pa chun ke nu nei lo pa nei lo kai bo vi non ke nangin ke vuin nanu na pa hi tin ein vai hla ta ni hija chu hau kip le kip gen ke ka hi setting ki pi thei lo setting a ki pi tu thei hlon poi tia tu ni chan ya hi inizui a hi hello guys tunya thusim tagai de du khat
hậu kịp lệ kịp gen pen thu sim kiti ini sei na hoi chan rei tan tin ban na kalwala ni het be no wang le ki za ma tu theu hin no het thei nyang kan sei do zo pon phalam le ning ni chan chu hin hậu kịp lệ kịp gen pen thu sim ban hi hậu kịp te thu sim anh nga jing hoi ti